Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Suko-Suko Channel. Kali ini kita akan memancing lagi di spot Muaro Anai, spot anti boncos. Bagaimana keseruan kami memancing di sini? Yuk tonton sampai habis. Jangan lupa menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Mantap Pak, terus kayu. Mantap Pak, mantap Pak. Duku. Mantap. Dan ajar. Mantap. Lu jari, Pak. Fish on! Mantap. Lu jari, Pak. Good! Bakit ka maluncik ko? Kadang-kadang. Jari. Empik kalau jari, Pak.
lama kok, ikan lama. Mani. Ikan kapu-kapu namanya. Nah. Langsung ya. Oh, Wadang. Gede.